Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam kolegice i kolege. Ja ću biti kratak zato što u načelu ne želim da ponavljam diskusije prethodnih diskutanata. Naravno, još na početku sjednice sam rekao da za ovaj zakon na ovakav način neću glasati jer ne ide u korist onih koji su najviše pogođeni. To su ljudi koji žive od svog rada. Ono zbog čega sam se javio za riječ je jedan apsurd u prijedlogu zakona u jednom članu koji kaže da će se obezbijediti besplatno zdravstveno liječenje građana Federacije Bosne i Hercegovine u periodu trajanja pandemije dok traje pandemija, koji nemaju zdravstveno osiguranje. Član zakona je vrlo apsurdan zato što Zakon o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine vrlo jasno precizira da Federacija Bosne i Hercegovine garantira zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima, kod zaraznih bolesti, porodiljama i trudnicama, djeci i omladini koja se školuje i tako dalje. Tako da je vrlo upitno čemu služi uopšte ova odrednica u ovom zakonu. I s druge strane ne vidim materijalna sredstva koja Federacija izdvaja i koja je trebala izdvajati sve ove prethodne godine od usvajanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti jer je zakonom nešto definisala što je trebala i adekvatno planirati u budžetima, ali je s druge strane sve to prebacila na teret zdravstvenog osiguranja i na one ljude koji izdvajaju sredstva za liječenje putem zdravstvenog osiguranja. Zato molim da mi se odgovori da li je uopšte predviđen i koji je iznos sredstava i za koju vrstu usluga kod besplatnog liječenja građana Federacije koji nemaju zdravstveno osiguranje i lično mislim da je ovaj član inače apsurdan.